SK Production. Asik. Jangan dibolak-balik kok. KS Audio, SK Production. Selamat datang buat Bapak Aman. Bapak Keamanan dari unsur Muspika, Bapak Babinsa Desa Sindang Barat. Selamat bertugas. Si ipun nyangking daun wanci dipeting dina hariri lamunan anggang katukan kamari asa cembari anjeun nugarekeun tali ka asih lulawas mangketakon Bu Elis, Bos Pasir. Atur kaki Pak Kadus, aparatur pemerintahan desa. Ilojang siang Pak Kadus.